Tiday nga malem kakabsat, lukibuntay digiti Biblia tayo, First Thessalonians chapter 4. First Thessalonians chapter 4. Okay? Nagmayat kakabsat, no makitam ti aglawlaw nga nasalunat, nasarikadkad, na presko, napintas. First Thessalonians chapter 4, verse number 7. The title of my lesson this afternoon is The 7 Marks of a Healthy Christian. The 7 Marks of a Healthy Christian. Verse 7, For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. So, adaywan tayo, idyan tayo, panawan tayo, pagtalawan tayo, iwagsak tayo. Dagiti amin nga kinarugit. Ket magnatayo tinangayaban ti Apo kada tayo nga panagbiag. Biag nga nasantuan, biag nga nadyusan, biag nga makaayayo, makaparagsak ti imatang na, ken mangted iti pakaiday dayawan na. Okay, let us pray. Father God in heaven, I ask that you will empower me and give me utterance. And I pray that you will touch our people at HBBC, friends and partners who are also watching on FB and YouTube. Napintas ko mati signal tapnon na dumanon ti saom nga nasayaat kadagitoy nga kakabsat. Help us now in Jesus' name. Amen. Health is wealth. Health is wealth. Because deti salunat kakabsat kat hangkalakit di agsaksakit dakkel nga pakasabam. Alang nga dakkel nga pakasabam, dakkel nga tulong iti nasalunat nga bagi. Iti panagtrabaho, inaldaw nga panagbiag. Health is wealth. Iti business, at the way da nga mangrukod, iti health, iti economy, like our country. Economists have their way of evaluating, assessing, and accounting whether our economy is healthy. When you say the economy is healthy, meaning it is balanced. Nga amin dagiti umili, recipients, hala nga may maysa iti kasla favored, no di kat everyone is favored. Not only the rich, but even those who are not rich. So, balanced economy, healthy iti economy. But when the economy is not healthy, it is not balanced, some people are suffering. Some people will suffer. So, our country, our leaders must see to it that our economy is healthy and balanced. Kastamot kakabsat, kagiti pamilya tayo, we all want to have a healthy family. So, in the same manner and fashion, as God's people, we should be healthy. And a healthy Christian, a clean Christian, okay, dati alangan nyo, a clean Christian is a healthy Christian. The verse nga binasa tayo, God hath not called us unto uncleanness. So, no agbibiyag ka iti kinarugit, hanga ti Apo ti makin pagayatan deta no di ket bukod mo nga pagayatan. Because ti pagayatan ti Apo agbiag ka iti kinasantuan. Okay? So health is wealth. And when we are healthy, we grow. No nasanunat tayo kakabsat, aggrow tayo. Iso nga deti health ket may apply ti amin nga adu nga aspects. Halang ati bagi, halang ati economy, finances, adu, nga ba nagkakabsat. Kat nuhan tayo nga ikaso, nga kitaan deti salunat kakabsat, datayon tumot lang ti ag-suffer at the end. So, as Christians, God wants us to live a healthy life. Would you like to be a healthy Christian? Hanggang masaksakit na Kristiyano, wano agkukurot nga Kristiyano, agpapatay nga Kristiyano, maguyguyod, bumabaaw,
Backslide. No, God wants us to be a healthy Christian. Okay? Now, there are 7 marks. So, how do we measure health? Kasmot iti bagi, ada DJ vital signs, laboratory, nga pangkitaan no normal, dagiti amin, nga organs, operate nga nasayat ti bagi tayo. There are also 7 ways to measure or ways to become a healthy Christian. Ways nga agbalin nga healthy, kan ways nga mang-assess iti health tayo nga Kristiyano. So, let me share them with you. Okay? Number 1, the first mark of a healthy Christian is a clean heart. Okay? Take note, the basis tayo, God has not called us unto uncleanness. So, the opposite of uncleanness is what? Clean. Okay? A clean heart, na dalus nga puso. Psalms chapter 51 verse 10. King David had sinned against God. And sin is not a blessing but a disgrace. So he wanted to restore his Christian health or his health as a child of God. So ako na create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. No, daytal talimang tayo nga basol, at dadagiti irasrasonan tayo nga basol lang aruden, but we make excuses. Irasrasonan tayo kakabsat, dagitoy iti mangdadael, iti nasalunat nga pamati tayo. Maperdi iti biyag tayo nga Kristiyano, no adda dagitoy nga basol. So, we need to come to God, humble ourselves, kat kuna tayo apo, pataudem kanyak tinadalos nga puso, free from any hypocrisy. Awan kuma, iti panagin kukunak, nga dete kaslag pamarangak, nga nasayaat, nasantuan, ngem gayam ti kaungak, at dada dagiti na italimeng, kaya dada dagiti basol, at dada dagiti disobedience cooking ka, ket apo pakawanen nak, dalusan nak, pagbalinen nak apo, nga nadalos ti imatang mo. Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, no to unclean heart, and yes to a pure heart. Amen? Amen. Yes to a pure heart. Okay? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mabalin nga tilubong, guyuden na ka, ngem dapat ko namno, hang ko ipalubos. Because I want to stay a healthy Christian, healthy in my faith. I want to have a clean heart. Amen? Would you like to have a clean heart? Okay. Number 2, second mark of a healthy Christian, clean association. Clean association. No association ko na tayo kakabsat, dagiti pakikadkadwaan tayo, kat adda iti epekto na, iti panakikadkadwa tayo kadagiti tattao, nga hananasayaat iti influensya na, wano hana na estilo, iti mindset na, kakabsat, kat adda iti maimpluwensyaan tayo iti hananasayaat. Napimpintas nga adaywan tayo. Tapno agbalin nga nasanunat iti panunot ken puso tayo. Psalms 119:59 and 63. I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. No feet ko na nakakabsat, dagiti turturong, papapanan. So kunana, dagiti sakak inturong ko ida kadagiti dat lagmo o apo. Verse 63, I am a companion, kita deta kakabsat, companion of all them that fear thee. Tell me who your friends are, kunana, and I will tell you who you are.
how true that statement is. Agpayso la unay deta kakabsat. Kasi no sinno deti adada nga pagka-inclinan iti puso tayo. Kayat na nga sawan, dayjay iti condition ti puso ken panunod tayo. At siyempre, no sino deti kay kayat nga pakikadkadwaan, kat magustuhan tayo digijay nga aramid, ganda dumapay, kahit na nga sawan, kasjay tayo nga talaga. Iso nga as God's people, pilyon tayo ti pakikadwaan tayo. Uno, better is still, influensyaan tayo dagiti tattao nga kadkadwa tayo. Makikadwa tayo kadakwada, hanga pa-influensyaan tayo, no di kat influensyaan tayo ida iti Apo. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Ni Pastor John, kunanan no kuha kakabsat, and very straightforward, listen, dito akat in matters of faith. Okay? Kasi DJ bagbagakat in matters of morals and matters of mindset. Dito akat about faith. Kunanan no kuha, kasi adda digite, winit-witnessan na recently di apari, ket kaslakin ni Ma'am Lydia Agatep, kakabsat ket member iso na ti kwaidi Methodist. And Pastor June would very frankly tell her, kunana keng kuana, umanaw ka ditaan kasi hanaustot suro-suro na deta. Agasem deta nga statement kakabsat, nuha mo maawatan dayjay, ma-offend tarik nam. Ket kunam siguro, apay kumakat agpapadamat. Siyempre, irasunam, di ba? Kasi hamungard makita amin. Irasunam, agpapadamat, Biblia mo't lang. Ngam ilawlawag ni Pastor June. DJ manager iti Rusi. Kat member iti may isang Pentecostal church. Kat again, straightforward nga mangibaga ni Pastor June Kingkuana. Kunana, umalis ka ditan, umalis ka na dyan, kasi hindi tama ang pinupuntahan mong church. Agasam na yata kabsat. Very straightforward. At the end, tama naman eh. Tunukan, identifyan na. Kung na nangakasta. Meron ba kayong speaking in tongues? Meron, pastor, yung may ibang kasama. Mali. Kaya mali yung napuntahan mong church. So, no, tikwana deti kakabsat, ti healthy Christian ngamin, ti mindset tatap no maawatan nyo, if you love the truth, and you love what is right, you will stay away from people nga mangigawid king ka kadiji pa nangaramid mo ti truth kan right. Kan DJ pa na kaya identify. Di pa na kaya identify. So kunana, umalis ka na dyan. Tapos kunana, meron ba kayong mga pastora? Yung ibang mga churches namin, may mga pastora. Nakalawlawag ta kunana ta Biblia that your women keep silence in the church. It is not permitted for a woman. Dito yung absat ibagak, halang nga sa testimony, but also lesson yung mutan kadagay nga new believers. Hanaga po ta, pareho lang naman, Pentecostal, Charismatic, Evangelical group. Mali ka kabsat, wrong. Di ko na nga ni Pastor John, dinggan nyo di ko na. No deta sa nga ribo ket bogos. Amuyot bogos, peke. Kasi ti kami rason da kunada, hindi pastor, nabago na kami, wala na kaming pastora doon. Wala na kaming speaking in tongues, kunada digiti da duma. Hanalat acceptable kasi kunana, dapat sa Baptist ka kasi ang biblical na church, Baptist. Deta kakabsat, masapula datakder mo, ti biblical Baptist kunana. Look at that, 1,000, deta 1,000 pesos nga kwarta, bogus. Uray, sino nga tao ti papapanan na, sa nga ribo nga tao ti nakaipaigaman nan, it does not make it genuine. Bogus to lata. Alam ko deti Edward, at dati bogus nga sa nga ribo na, no itad na kanya, kat pastora, hanga di kinapastor ko, pagbalinan na nga genuine di kwarta, bogus to lata. Ora itad ko kini mayor, itad ko pa kini president digong, bogus to lata di kwarta. Ora manut pa kaipasapasaan na kunana. Iso nga, very clear, di pa nang ibagana, you have to come out from the wrong church, from the wrong company, and join the right church. Be with the right people. Masapol kakabsat nga,
ammom deta nga takder mo nga Kristiyano. If you are going to be a healthy Christian, you must make sure that you have a clean association. Basaan tayo man ulit, DJ ko na verse 63, I am a companion of them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Tinan nyo deta kapsat? Ti ayan na nga, gana si taga kapsat kat uray pa'y baptist kat han na maisuro itipan na kaisalakan. Diba? Ti kunano ka ni Pastor John kunana, who baptized Jesus? No tinang baptize kini Jesus kat Catholic, ana ni Jesus? Agat John di Catholic. John di Catholic, di kat Catholic ni Jesus. No tinang baptize kin Jesus Pentecost, ana nga rod? Pentecost. No sa Batista nang baptize kin Jesus? Sa Batista. Sino nang baptize kin Jesus? Sumungbat di gidya ka sa sarita na. John the Baptist, amo yung maggayam. So Lord ni Jesus. Baptist, anat identification na Baptist. For the sake of argument. Very clear. You see? So, it is very important that as God's people, we define our identification. As a Christian, clear mo lang ta identification mo nga si kagat Baptist. Amo damot lang, dagiti classmate mo, friends mo, kabagyam, do they know that you're a Baptist? Amo damot lang di identification mo. 2 Corinthians 6:14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Basahan tayo kakabsat. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? You cannot unite the cause of righteousness and the cause of unrighteousness. Ag-struggle ka nga Kristiyano ti spiritual life mo kakabsat, no dim urnusan kan dim iset iti dapat nga company nga ayan mo. Ag-struggle ti spiritual life mo. You can play around, you try to just play around, but you cannot be a healthy Christian. Ma-evaluate mo ti biyag mo deta a Kristiyano kakabsat. Nuhaan ka nga hamo nga ikaso dito. Kasi kung ano, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Nakita yun deta kakabsat? So, masapol nga identify yung clear ka, know where you stand. And when you, deti nga min kakabsat, as a Christian, masapol nga una DJ stand mo kaysa DJ relasyon mo ti tao. As a Christian. Kasi DJ relasyon mo ti apo ti umuna. Because when you stand as a Christian, some people will hate you. Some of your friends will begin to, what? Umadayo daking kan. But okay lang. Because that's what Christian life is all about. Nawatan nyo kabsat? As far as standing and making a difference for Christ. So, be clear with your stand. Kat kunam no, kaslang kumano awisan daga, kat kuna dagat brother. Aginum tayo kuna dagat no, I'm already a Christian. I'm a saved person. I'm a Baptist. Binalbaliwan na kun itiyapo. Koklat at ito kanya ako. Just give me soft drinks. Di kat makita da jay difference king ka. Amen. You see? Ang imno, kuna dagat, alan brother, urit awan mo ni pastor. Awan mo't makakita, awan mo digay kakabsat. Sa bagay, occasional mo leto. Di kuna dangarudang konti-konti agbali na container. So dapat clear ka nga kunam no, apo. I want to be faithful, I want to be true. If I am going to have a circle of friends, I want to have circle of friends who share my faith. Deti ko na nga binat unequally yoked panakisangol ti unbeliever. Warning kada kayo nga young people. Nga di ka makisangol ti unbeliever. Kasano pa ita Christian life mo? No ti nakaisangulam kat unbeliever. Hanam ammo ti apo. Kala recently, adamay sa nga balasitang nga inadvisean mi. Gaputa da unbeliever nga agar-aram king kuana. Kat kunami no. No kayat mo, masapol nga kitam nga masave isuna, ag-grow,
Ngem adayo, adupay lang nga tawon ti urayom deta, sakbay nga makitam nga talagang grow deta nga Kristiyano. No pudno iso na nga Kristiyano. Marami pang taon yan ang aantayin mo. So kalimutan mo na muna yan. Oo. Kat nakigayam mo sinungbatan na mo't kakabsat, di kad inungtak nga kinonfront. Kat ti kunana, sa akin kasi pastor, ang goal ko to enter into this relationship, kat winak iso na ti apo kunana. Kat awan na kakabsat. Narigat, kasi kunana ti Biblia, be not unequally yoked together with unbelievers. Ag-struggle ka ti Christian life mo kakabsat, once nga unbeliever iti nakayasawaan. Once nga unbeliever iti lifetime partner mo kakabsat, ag-struggle ka ti Christian life. Ag-struggle ka ti panagserbim. Ado ti struggle ti Christian life. Ngam di gito ikat unnecessary, hangkuman nakasapulan nga ag-struggle ka, nula ang surutem ti ibagbaga iti apo. It's a warning nga hanggang makisangol iti unbeliever. Kita yung kakabsat? So, clean association. What fellowship hath righteousness with unrighteousness? Mayat nga rod nga agabalayan ni Apo Diyos kini Satanas. Titatang mo nga na espirituan ni Apo Diyos. Titatang na kat ni Satanas. Agasawa kayo, di pa agabalayan. Kung nanto ni Satanas ka na po Diyos, abalayan. Agabalayan ta, agapo ka, deta anak mo, anak ko mo't dayjay, asawa na, agabalayan ta. Kung nanagin ni Apo Diyos. You see? So, dating nga ba nagkakabsat, no talagang the Holy Spirit mo, kat Kristiyano ka nga, seryoso kakabsat, maawatam deto. Maawatam deto. Okay? Number 3, may katlo. Nga marka iti healthy Christian. Not only clean heart, clean association. Number 3, clean conversation. Okay? Clean conversation. Dito yak to lang ag-end. I would like to give chance to Pastor John. I'm sure from this message, dati kayat na nga ibati kada tayo, being our beloved patriarch. So, dakay ta barangay 7, get ready. Okay? Bale, dito pa nangikwak kat irwanganak lang kakabsat. Ngem amok nga adot kayat ni Pastor John nga ipalagip kada tayo nga members ti HBBC. Okay? Now, a clean conversation. Okay? Clean conversation. Ephesians chapter 4, no conversation ko na tayo kakabsat, way of life. Iti estilo ti panagbiag. Way of life. Estilo ti panagbiag. Digijay, habits tayo. Aramid tayo. Activities. Okay? Clean conversation. So, Ephesians chapter 4, verse 29. Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Hanggang saso, dakas. Kada kayong new believers, mabaling nga no makapungtot kayo, agsaugay pelat dakas, haan ng kakabsat, ikatan nyo detan. Kunada ngamin, digijay managsaot dakas kat bistit ngiwat, kunada ngamin. Mabaling mo nga rod, nga pag bistit arigis, no nasayata kitan. Bistit ngiwat, kunada. Tinaminsan kat nagpritsak ti necrological. Idi kuang kat na ibagak kami may panggapta pa nagsuot dakas ka basol dayjay kunag. After that kunad di may nga bagat after I preach kunana nga kastagat. Pastor, adamala damaga king ka kunana. Kasi siguro deti nga bagat kat kwa expression na ti agsasuot dakas. Kunana kanya. Abay kunamitay nga dakas ka diti agsuot dakas kunana kanya. That was the question. Very funny. Dakas ka di, ti agsaut dakas pastor, kunana kanya. Nakunamot na, deta question mo kat, dati sungbat na dyayan, sa unga dakas, kat dakas ata sa unga dakas nga rod. Kasanong agbalingan na imbag ta sa unga dakas. You see, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Hanlang nga sa unga dakas kakabsat, ngam hanteg, chis-chismis, ti padatay nga tao. Amen. Hanggang chis-chismis. No puro chismis na rumor tangiwat mo kakabsat, kahit nangasawan, kasta ti panunot mo. Kung ano, ti Biblia, hanga di jay sumrag tangiwat, iti mang defile ti tao no dikat jerumwar jay ngiwat. Kasi jerumwar jay ngiwat, naggaputi uneg, isut mang defile ti tao. It is not what comes in that defiles the man.
Oo, no dikat what comes out that defiles the man. You see? But that which is good to the use of edifying. Makapapigsa dapat, digit ibaga tayo. That it may minister grace unto the hearers. You see that? Oh, that's Ephesians 4:29. 1 Peter 1:15. 1 Peter 1:15. Okay? But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Tiket na nga sawen, hamo pagaryonen iti lasagken ka. Pagaryem iti nasantuan nga panunot ken ka. Tapnon ison iti agari kadigiti amin nga panagbiag tayo kakabsat. Clean conversation. You see? So, deta kakabsat, first 3 marks of a healthy Christian. So nga ti question ti dayti nga malem kakabsat, are these marks found in your life? So ask yourself, makita ka diti biag ko ita digiti nga marka. Kasi biblical eh. I am just here to preach the Bible. Ibagak ti kinapudno kakabsat. You can reason out all the way you want. But the Bible is Bible and it is very clear. Clean heart. Basol, sin will defile you. Clean association. Ungodly friends will defile you. The scorners will defile you. Ano pa? Sinners will defile us. Because di pa nakay-associate tayo. Kakabsat, baliwan na di panunot tayo, kanturong di pa nagbiag tayo. 3, a clean conversation. So, kitan tayo nga di pa nagbiag tayo na santuan iti imatang iti apo. Okay? Nairuang anak, dito kakabsat, let's give Pastor June a floor to further explain and emphasize and remind us of some of the things that he had been teaching us throughout the years. Hello. Can you hear Amen. me? Amen, Pastor John. You know, for the sake of argument, kasi adu da kita'y tao kakabsat nga maululaw. Handa maawatan ngamin iti church. So, umuna, isaludsod kakabsat, sa dinlukad tinangrugyan ti church. Kasi no, adda ka iti church mo, dapat amuam no ana nga church detay ammo, no pudno wano saan. When was the church started? Of course, the answer is during the ministry of Jesus Christ. Isot nang rugyan ti church, right? Any church that did not come from the early church, from Jesus Christ, no mo matrace back ta church mo from Jesus Christ, you are in the wrong church. Uri anat na, ganta church mo kakabsat. Hanahusto deta, kasi mo matrace back during the time of Christ. Now, who is the founder of the church? Jesus Christ, right? Matthew 16:18. And I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ag-take note kayo. Agmulmulang lang kay manan. Hanyon to manamot ibagbagayon. Matthew 16:18. So kaya't nga sawan, the church started from the earthly ministry of Jesus Christ. Okay? But before that, maawatan tayo kakabsat, may maysa itinaikan ti authority nga mangbaptize awan sa balin. The only heavenly baptism is Baptist baptism. There is no other baptism. If you are not baptized by a Baptist minister, you are in the wrong church. Read your Bible. You can argue with me anytime. The only baptism that came from heaven was given to John the Baptist. Who baptized Jesus? John the Baptist. Sinot ng bautisar ka, digiti amin nga disciples. John the Baptist. So kaya't nga sawan, amin nga binautisaran, digiti disipulos, baptist da amin kakabsat. And we could trace back our history from that Baptist church. The first Baptist church in Jerusalem, comprised of Jesus and the 12 disciples, was a Baptist church. Awan ta Bible data kakabsat, kasat the word nga Christian. Pero with the sake of argument, makitam kakabsat, awan sa bali nga church, nga nangibunbunan nagti kinapudno, no saan nga Baptist church from the time of Jesus Christ.
Han nga Methodist, han nga Church of Christ, han nga Iglesia ni Cristo, han nga Katoliko. Awan deta nga matrace back mo in the Bible kakabsat. No dikat Baptist Church, the only authority of baptism is from John the Baptist. Naawatan nyo kakabsat? Now, i-define tayo what is a church. Kasi adakay ti church, di yung pa'y amot definition ti church. Now, from daytoy makita tayo ti Bible kakabsat, this is the definition of the Baptist Church. Okay, go ahead. The church is an organized body of what? Born again, baptized believers in a certain locality having a covenant of faith to carry out the letter and the spirit of the Great Commission. Now, dagitoy disciples, including Jesus Christ, they were organized, right? They believe on the Lord Jesus Christ, and then they were baptized. In a certain locality, dagitoy disciples kakabsat, idimapanan ni Jesus si Jay Langit, they were given the Great Commission. So the Great Commission is not given to any individual but to the local Baptist church. What is the part of the Great Commission? Let's look at it. Great Commission, Matthew 28, 19 and 20. Okay, there are 4 parts of the Great Commission. Number 1 is go. What is go? Saturation. Number 2, teach, anat isurom, salvation. Number 3, baptize them, that is identification. Teach all things, that is education. So this was given to a local church, the church that Jesus founded. So from then on, matrace back mo kakabsat, iti history no husto ta church mo wano saan. Okay. So, dagitoy kakabsat, masapul nga maamuan tayo, kung paka-identifyan tayo, masapul nga you know where you stand, hanahaka-haka ka lang, kano-kano, kana-kana, isumot yung bagada, isumot na adal ko. Masapul nga probam in the Bible, nuusto ta adadalo mo saan. Di jay manager ti Rudy, adot question na kakabsat, kunak ng kuwana, sakbay nga aga, mangyadal kat Bible, masapul nga ambom, why it was written, to whom it is written, and the history of the Bible, hanggang agsaw-saw nga awan adal mo. Iso nga masapul nga dito church, maadalan tayo, tapno amutay nga yadal. Han nga agyad adal ka, gat awam mo't adal mo. Mabalingkad nga teacher ka, di ka mo't nagadal ti teacher. Mabalingkad nga ag-engineer ka, di ka mo't nagadal ti engineering. Mabalingkad nga accountant ka, di ka mo't nagadal ti accountancy, 2 times 2, di mo pa'y mo. Kasta ti Bible kakabsat, han nga agin lalaing ka nga Kristiyano, nga awampay na sursurom, agin lalaing ka. Masapul nga agadal tayo, tapno iti kasta, adda mabalin mo nga ibaga. Kasi ado ti agin lalaing nga Kristiyano, pasaw, kuspag, awamot muna ti Bible. Now, I say this, han nga panang ibaba kakabsat, nga mamuyo, I've been a pastor for 4 decades. I have met a lot of people. Pero straightforward, masapul kakabsat, we need to educate ourselves so that we can be used of God. You cannot preach, you cannot teach what you do not know. So pray for me that I will still be used of God. Masapul nga we know where we stand. Han nga detay, nalaka ka lang nga paspasa wano, detay nalaka nga give up kakabsat. Kailangan da tayo, iso nga rod, Bible Baptist. Iso nga rod nga Bible tayo kakabsat, tata Bible amo tayo, Baptist, because we can identify ourselves with Jesus as a Baptist, baptized by John the Baptist. Though it is just a sake of argument, but that's really true. We need to stand what is right. Thank you, Pastor Pruby. Amen. Wow. Thank you, Pastor June. Kita yung kakabsat ti tanggan ti pa nakay-emphasize na kakabsat. Firm nga pa nakay-emphasize digiti nga bambanag. Amen. Okay. Well, agkararag tayo nga rod. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much for
your word. Daytoy Apo Dios ket isu iti guide me nga pagtakderan mi pakaamuan ti kinapudno ken kastamot Apo Dios iti kinalinteg. I pray that this lesson we have this afternoon marks of a healthy Christian. Agbaling ka mga healthy Apo by having a clean heart, by having a clean association, and by having a clean conversation. Lord, continue to bless us as we endeavor nga mangisaknap iti ebanghelyo, ti kinapudno kadagiti tattao, and to plant churches, Lord. This is one of the reasons no apay Apo we go and plant churches kadagito yung aluglugar. Because as you open the door, we want to establish an HBBC and a Baptist witness who will preach the gospel kadagito Apo nga luglugar. Ikat this week, agbiyahe kami tumanan Apo, palubos mo mapangkamit Sanchez, kanda apari, this coming Thursday, we ask and pray the Lord, nga i-guide na kami, ket isaganam Apo, digiti tattao, kwamti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen.